clear tu le ngai thatu zong zong te in safa in chipai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok chewani ole tun trum chu dampa lam kan hoi vele anga dampa bial by election po anai chove shet zela chuti mek lai chuan ZPM candidate pu Vanlalsailova chuan voin ni som pali thlesom sang ni som ni panga khan VUC te ro man na noya zoram tan Intiam kamna ani ni ti kan han ria eng poni se ZPM General Headquarters Media and Publicity Department lamachanga thuchua hi kan ngai thavelenga dampa bial by election ZPM official candidate pu Vanlalsailova VUC ma thutiam la tiania longai thang date ISO the 14 October 2025 voin khan dampa bial by election ZPM official candidate pu Vanlalsailova chuan ZPM Valupa Council VUC ma thutiam ala VUC member tele ZPM General Headquarters elected OB te antel ani he hun hi ZPM office a man ni in VUC Vice Chairman Purin Sanga IS retire in a kai shoya VUC member Major Thanruman tongtrai sangna hun mangin VUC member Dr. Vanlal Hunan fuina thucha asoi VUC chuan Pusailova chu election dan zom chunga theito pa campaign turte thantlin ani point ramdan pui noya pathian trinanen ramle namrong bol tura in bot sai turin afui Pusailova point VUC thanem ngai nale fuina thucha chu atan ahlule ti soin asia reng tur thule ataka zom nge yatum thu asoi issued by Media and Publicity Department ZPM General Headquarters antiani ole tuna chuan Pusailovan VUC ma a thutiam alakna video hi kan clear hawanga tunai lo clear hawang ke Vanlalsailova sar khobe tanahian boin october ni so ali sa ni so gi pangahian ke Vanlalsailova son of khovel tanahian voin october ni so pali sang hi som hi pangahian pathian le mi ma anwai ngam thutian hi ka zo bang ti ka puange pathian le mi pui ma a anwai ri nom na thutiam hi ka zo mang ti ka puange Zoram People's Movement ZPM hian kalhum thar mi pui sor khar ramle namdam na lamtang le lemle na laka filim sor khar siam atuma Zoram People's Movement ZPM hian kalhum thar mi pui sor kar ramle namdam na langtang le lemle na laka filim sor kar siam atuma wangin candidate kanilai le MLA kanin huwa po chuwangin candidate kani lai le MLA kani nuwa po kani huna po ZPM thute election to le voinari of the thutiam hi ka buan ZPM thute election manifesto le voinari of the thutiam hi ka buan tlatang candidate kanilai Mizo People's Forum MPF kai foina le candidate kanilai Mizoram People Forum MPF kai foina le Election Commission Model Code of Conduct kazoma Election Commission Model Code of Conduct kazoma ZPM candidate kani angin MLA thankin kani chuan ZPM candidate kani angin MLA a thankin kani chuan kachunga thunei tu te thu chu engkima kazoma nga kachunga thunei tu te thu chu engkima kazoma nga kadin kunata an ruda piang pomin kamo phuna te kamo phuna chu rinom takin ka den zela kadin kun atana an matapiang pomin kamo phuna chu rinom takin ka hen zela nomination ka file ka sumle by le aro thildang assets ka ziana declaration of assets nomination ka file a ka sumle by le aro thildang assets ka ziana declaration of assets ka the lu copy chu kar khatchungin Valupa Council Secretary hian ka thelu anga kar khatchungin Valupa Council Secretary hian ka thelu anga hei hi hemlet na le intam hoi na koma rin le pu tani thula le tu danga man krem ti e hei hi hemlet na a intam hoi na koma rin le pu kani thula le tu danga man krem ti e su khat lai na le midang te tu te po du sapik na laka
cái thier phi lý bằng chú khát lấy na lệ mi đằng tê tụ tê bốc tụ sập bị na là cả cái thier phi lý mỏng bố đắng đến nó thổ hậu lệ in zoom chung sang à tê bố đắng nên nó thổ hậu lệ in zoom chung sang à tê nhìn nó lệ in hun chung sang à tê ZPM thu này tụ tê thu tụ na ăn liang cả bố mỏng ni na lệ in hun chung sang à tê ZPM thu này tụ tê thu tụ na piang cả bố mỏng anh din huna po dingila danin ham chan min pek chuwa kanunga anh din huna po dingila danin ham chat na min pek chuwa kanunga ka din hun awanga ham chan na siam sok thei thil dang reng a kai nam noi lovang ka din huna wanga ham chat na siam sok thei thil dang reng a kai nam noi lovang herin nam tiang hi hian dan in anglo aom pal ani chuan herin om na thu tiang hi hian dan in anglo aom pal ani chuan valu pa council hilfian na chu ka zomang valu pa council hilfian na chu ka zomang ati song khania tuna signature hi nela o pa ta sero de la fon se na he tu tiam hi opposition lam chuan an hel ngang hle maya eng poni se anti tur anti ve ngai tamai ila a ha dam mai ome ole zoram mi pui zong te hmuwa intiam na nia kan hmu feka a serious lea lem chan ang mai ani lo ti a chiang le bokani heti chungpua lem chang an lati tran ani chuan an lo ni to na mi pui te ma an lo tiam ve to thin an ti lo tin thei si lo an ni na ang mai amo an tia ngai sakila atok via wani zorama party om to zonga sum thiang him lo laka in thier film ngam emo Eiru lo Tura Intiam Ngam party dang mutur anom mi alwa ZPM party chau hi mi puite ma Eiru ve lo Tura Intiam Ngam om chunan ni tun thlengin Eiru thom alari mi alwa ep tu party lamten thilo mang deuh dewa Eiru anga an soi thomero atam mai ma se thubel chen dol lo zel alani te hi alomum takzat zetani chuwangin dampabial mi puite point sum thiang him lo laka in thier film ngam ho sa ve thur lo tur pa Huaisen tak in bial chung masona turatana in pengam tak tur in thantin nge yangai ta e in hun tha in bo pela hlawm hle maya chutiang ani lo nan pusai lawa in lo thangting nge don ania zoram tang fan dampa tang fan ole khati zong kha tun chuma video kan ti chu thei chu lo ni le ta clip tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section nama kan hmu dan le kan ngai dan te min lo talan sakle theu turin in khoi na karon nge ne like comment le share te tin mina subscribe lo poina mino subscribe theu turin in khoi na karon ngen tak meu ani e